Tama ka din sa rin tukang tumbok tengah malam ko lang. Manolong na mo, pai sa mo. Wala na sa sorang. Ay, kunya jo yang maya tadi jo. Inyo kecil orang bagak di Palembang cik aja. Jadi waang nan maya ya adik-adik dan kampung we. Ana nang panggaan. Kok yo ba? Ah. Tanam papanggaan. Karehang kecam. Bala ka rin bulong. Talit taga din. Taga. Waang nang buyang Palembang daw. Iyo na mo yung Palembang. Ana nang panggaan Palembang daw. Oh, nung tawang. Salam mo din na Palembang na tawang. Ha? Manggali ko puwa din. Mana? Bang siya. Ni tawang. Iyo. Ada buyang piaman. Ada mo yung Palembang. Ada buyang piaman. Ada mo yung Palembang. Ada buyang piaman. Aja aku hari. Naibo na ka dia, Pak. Tadi awak kena repak. Ini baru nak pesta lu lagi. Tengah malam lu lagi. Tahu nak bang. Di mau tu. Udah ada aja, Pak. Yo, ada macam tu dia tu. Kamu nak pesta ke itu tadi? Kalau tengah malam tu, antara dia pulang. Mengada dia adik daripada aku. Kau pakai dengan nenek kau dah dulu, Pak. Yo, dia bantu dan. Udah terbangkai kecil orang tu. Yung ngecek hari tadi. Karena. Hari kan tadi lembek. Makanya aku karena. Yo, mantu tu, Pak. Awak tahu dah. Hoi. Manga kan dia menangi. Manga na moy manga. Kau kadang-kadang ngomong. Bertanya orang. Ada lah iya. Siapa? Nak kau ajar jalan tu. Madu adu kalau buat.